Sajisin bat Lionel Messi on yo elek kai biang Luis Suarez hadin bagi Inter Miami kala depan penbena officially ke jingwan penyesok Luis Suarez. Pemain supengken mau naduk ke samoi baladep kan nega klub kala penbena bakala ban soy ya Luis Suarez ban wanra syaka kenhun ban pengklain nak benta ke samoi elek kai jong senam Arajar Arrosa. Henry menta kata yau ke Inter Miami kala dapat penbena officially ke jingwan ban penyesok Luis Suarez. Kuman sepun mau kan klub keladan ado saungut ki rangele kai berim pa Barcelona kata Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets rengkat Luis Suarez. Kuman sepun mau Luis Suarez dari rangele kai berim baladon lang bat Lionel Messi rius nem menchua ke klub Barcelona. Nadu senem Arajar Katsau, nadu senem Arajar Arpeu. Bat ula job ya South League La Liga bat kawai ke Champions League. Hadin kata lolej ban penyesok cek Atletico Madrid bat house name Arajar Arpeu Arajar Arpeu ke Atletico Madrid kala job ya ke La Liga hapok ke jingyalam Luis Suarez. Hadin bau mi nak ke klub Atletico Madrid house name Arajar Arpeu mit pai biang suka klub barim jengku ke nasional. Kabadai ro ke klub ko bau sedang ban yelek kai. Susu kumban supengken mau Luis Suarez dari sedang ban pau nak ke klub Ajax nak bayot tep prap waykol nak kisis pa shiphoutli jinglek kai. Hadian angta klub Liverpool kelas soyun klub Ajax house name Arajar Kadway Arajar Katsau. Bat yo tep rib kondai ko nak kisis pa shiphoutli jinglek kai ba umi medan. Bat hadian angta lawan Chika Barcelona. Kadba menta pat ke jingwan ban penyesok syaka Inter Miami Luis Suarez ulapan pau ya ke jingkemen ban yo don lang pat Lionel Messi kum joro ban ketiu ya ke klub ban job ya ke MLS halaka dakakti ya ke bol baro arkikti jengu kila pau syai ba uka ya ke bol bet referee ula ai da kerekan referee ula be ya Luis Suarez namadan Luis Suarez ula mi dak jingjau umat ke jingtang mensen haga jingsnya jengu leleng ba jengu bakari Uruguay bakalentia jengka akan kut dak ke kuarter final. Henry Pause hamba ke kana kalayo yak penalti kurang lekai bepau jengka ukamuske ukalem tep ya kan ke penalti dai penbang ke Uruguay ke bayo ban jam caka semifinal hadin ke jingesuk tiebreaker ke Uruguay kelejop dasau la gol. Luis Suarez ukelalong kum unang shon jang garit kana kum joro haka FIFA World Cup jong snem Arajar Arpoar. Kat baka kana kadam kam ya ka lai point yo nyau point ban yo bat akradan paar ban jam sakarau kum kan riu. Repen ban jingile kai bakado ke Uruguay ke lapen rem ya ka kana daa lanot gol. Dai ka kana kalane atrai do ke mi kain point dak bayo tang lai point. Nada ko biyo tang saw point klem de yo ya kan yo point te prolog tang gini ngin si kendo pat ako way ko video kublay shibona.